إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري لبافا والأدب المفرد ميدوغا أقول من كياني كريدو هوغا أقول من نمالا فواني ريبتي أخلاقو بيان كورونو بابوغا بين حديث تكيو مفهوغا مهار الإمام البخاري جنما جينا باب تبنا فوتي مجتمع دي فردون دي مدغونا ريبتي أخلاق تكابه ඒක බෑවර අඛලාක් ත බයන් කරවණු බාබුතකෙගේ තෙරය ගෙන්නවා ෆමිවණි ආම්මකෝ හේය රිවති අඛලාක්ගේ මායික්කම් බයන් කරමට්ටක ගෙන සවාබාබ එගොතු මිබාබුගා ආගොන මෙ හතර ෆස් හදීස් දිකුර කොෆවානේ අඛලාක්ගේ මායික්කම අයගේ මතිවරිකන් ඉස්ලාම් දීනුගේ දීෆවා දරජා මතිරි මකාම බයන් කරේ මියද ආගොන මෙ ෆෂානි دويسة هيدي هوانا حديث بس فلو غنوة مي أثر غايس سميواني عبد الله بن مسعود غاري رواية فوا روايته يكلي غفان بدال وني إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم هاكا شمرهم الله سبحانه وتعالى وني تيبامهم كمدوغا أخلاق بسوا في كما قسم بينكم أرزاقكم تيبامهم كمدوغا رزق تبسوا فوا فدان رزقو أي الله سبحانه وتعالى دبوا فوا نعمتين إله دبي علىك دبي مبارك اللي بيتشة هما يقول متانغ الإمام البخاري من رواية جناه فني ريبتي أخلاق كي بس الله سبحانه وتعالى حضرة دبا هبتك وقترين هبيك أي الله سبحانه وتعالى إله قال تكون دبا إله ديلتي من تكام وقترين همنه هبتك وقترين همنه هبيك رزقو أمر من نيجي رزقو أي الله سبحانه وتعالى منور كوريفيا علىك منور كوريفي ورك اللي بيتش علىك وادي كتاب بينه ويسفهر كنوا اللي بدان كيت القرآن قال الله سبحانه وتعالى وحي كرفني نحن قسمنا بينهم معيشتهم تمن إله إبامهم كمدوجا إبامهم كديريولهم بسبيمه في الحياة الدنيا دنيا حياة ورفعنا بعضهم فوق بعض نقترن بينهم على إبامهم كمتشان يسكر بيمه درجاتك إيه الله تعالى دفنك وانهنا فنوان فدم رزق هو دمتك أغنوا مسك كورن جهر رزق هو دمتك أغنوا مسك كورن الحلال وقتك رزق هو دمتك الله كازرتون توفيقا إذا حال مسك أغنوا من كورامو أدي رزق هو دمتك مسكتك بس كورامو هما يفدا إتشك أخلاق كيس الله سبحانه وتعالى دبوا هبيك دبوا على كش دبواني إتي هو دم مسك كورن جهر إتي هو دم لبيك دمتك مسك كورن جهنه اما ريتي اخلاق كي الله سبحانه وتعالى ديلتي كمكن نوت اله دبا هبيكن اي ورا مهم كون هرمن انجن جه معلومات اي الله کے حضرت کن استكون کے ہتونی اهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گینا ان دعا کربا ريتي اخلاق دي كيفن دعا گايسوني اللهم جنبني منكرات الاخلاق اي الله نوبا اخلاق تكم يرا در كرباشي والأهواء وأسواء والأدواء أدي هوا نفسك نبا كمنا أدي نبا عملتكنا نبا بالتكن ركعات ركض بانكلفان دعاء كرا أدي منو مسبار دعاء ربيت أخلاق اللي بمشى منكرات أخلاق تريهن نبا أخلاق تكون دركض بمن أدي كفوا دعاء وارد بين سبب هم توس من كيسان ودالوني إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده مي ريبتي أخلاقك كي الله سبحانه وتعالى من هايك إلهك دبومك يمي إله إرادة كربي
ألك فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا الله سبحانه وتعالى ميهكن هيوغت من وركوفك مغوانما منحه منها خلقا صالحا صالح ربتي أخلاق وينا دبّي إنا صالح ربتي أخلاق دبّي دنيا فوقا vidal bani ibn Mas'ud wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mala man ahabba wa man la yuhibbu fayahamaka shawran Allah subhanahu wa ta'ala mudadibbe ilah lobi wadi gannawalu navs adi lobi weti wadi nugannawalu navs ilah subhanahu wa ta'ala duniyega dibba dibvum muda kafarun navs lobi wadi gannawalu navs lobi wadi gannawalu nun alun navs nukimantere alun navs muda duniyega dibbe كيت القرآن قال الله يقربني كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أطاع ربك ميهن نفس دبمو ميهن نفس دبمو من أطاع ربك إلهك دبمو وما كان أطاع ربك محظورا كليك فانك بالربك دبمك أي كنتالي بين يتشنونه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض دناش بلا دكيش الله سبحانه وتعالى إبيك أن إبيك ما تيرك رباك ولا أجر ولا آخر وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أدي هن نمس الله سبحانه وتعالى قصدك آخرتك ما دبم ما بودي درجة ما بودي أدي إله قصدك آخرتك واجد الدنيا واجد سفر ما بودكم ما هي وكم بودو بجنبه එහෙම දුනියේක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙවන්නේ ලෝභය වඩ ගන්නවාලු නවස් ලෝභය වඩ නුගන්නවා අලු නවස් විදාලවනි ولا يعطي الإيمان إلا من يحب ඊමාන් කරන දෙවන්නේ ඉලාහ ලෝභය වඩ ගන්නවාලකම් වෙනවි දුනියේක මුදාලිබ දාන නුරුස්තවාලකස් එකම ඊමානුගේ නියමයි ඊමාන් කමුගේ රිවති නියමයි නුදිබේනේ අල්ලාහ් තාලා එනා ලෝභය වඩ ගන්නවාලකම් වෙනවි فمن ضم بالمال أن ينفقه فهي أميهج مدلون هيدا كرما ودقوا ميها نوت إناج مدلون هيدا كرما دتوا ميها نفسه دهيوتي كان يسوي كما ودقوا ميها وخاف العدو إن يجاهده أدي عدوون دك بيرم جهاد كرام بيرغن ميها نوت جهاد كرما فسجه ميها وهاب الليل أن يكابده أدريغن دك ألوكان أدا كرمت كاري ألوكان كرمك كان نبوا ميها فليكثر أميها كفاية ذكر كراش جينا كراش مفدين كيو لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر مذكر كورون جنا كراش ابن مسعود के मी बस फुलगा ذكر मितांगा बयान को देब्बा फनी बयान को देब्बा फमी वनी बयन अलकन तत्त कुरम दति विज्जा मुदाहेद कुरन दहिवत नफ्स को होरजिया आदि जिहाद कुरम के बीरे अदबना दे तेरे कुरिमति लुम को ओथेजिया नुवता रे अलकन कुराम बेनुम वे एकम को से हुना हन्नेक कमें होरजिया एकम फिलवाल मट्टका नुवता एक बदले गोतुन नुवता एकन इस्लाह कुरमट्टका जिक्र कुराशे मीगे इंगे एचकी जिक्र की मी वरगिना अलकन तत्त लुई को दे कमे एवसालेगा मीगे मान इन्नो मी जिक्र कियाली मैनन एकम के हुरिहा सवाबा धर्म लिबेने के कुरिगस बाइंग हदीस बस फ्ले गाइस वन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबिया का इस दंडमणि अल्लाह के रसूल है दीन के शिआर त शाइर त गिना विज्जे मिहार मागिन विज्जे वरगिन कंत तमिहार गिना विज्जे दीन कंक तिमन खले फानो कंत तक मी कुरे वेने रंगलो गोते बुने देवाश दे हिंदू का रसूलुल्लाह हदीस करवणी तिबागे दु जिकुरुन हिकिनु कुरच्चे तेक्कोफ बहट्टाश एक माने इन्नो एक माने की एना दिखुरु कुरीमा आलोकन तत्तक कुरन लुई को देने मितांगा इब्न मसूद मी दालवणी रदियल्लाहु अन्हु मिफदा मी दुआ क्यों नोता मी जिक्र कुर ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर जिक्र कुरमा की आलोकन तत्तक कुरा मीहा जोश गेनेस दी फसीह को दे कमे के रे आलोकन कुरम बेनवा मी गिने जिक्र कुरम वेर अल्लाह ताला एकम लुई को दे माने मिकम दलील कुरा बाहर दलील तवसरे मितांगा इमाम बुखारी मी रिवायत गेनोगे बेनुमा की मी अखलाक की मी रिज़्क़ु बसवाहिं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादा कुरव्य अलक देवा रिज़्क़ कम नोता इलाह तआला इरादा कुरव्य अलक देवा हिबा एकम बयान को देवो
den efuga imam al bukhari gennawani ha war muhim babe de fardunge demeduga eka kanikaku demeduga onnen jehe rivati akhlaq ta bayan kurawamum vidalwani babun sakhawatun nafs nafsuge dilatikan nangavunu babu nafsuge dilatikan nanganevunu babu ege mane ki nafsuge dilatikama ki enage dilatikan huruma enage fasa indilatibuma adi enage maduma mige tereng hama ekanni wannani ki enage mudalun heda kura dilatikam hemme mitanga bayan koffami wani nafsuge dilatikam ege mane enno gine rufiyali be miha heda kurun ei hama ekanni dilatiwu menno mita bayan kod devani bawr daliyutak gennawani dilatikam ki nafsuge dilatikam ei ena Allahge moga heda ves kuran hama ekanni mudalakun nun heda kurumani ilmuge ves ena dilatiwana wagutuge ves dilatiwanje mistakun hajitta fuddadenuge dilatiwanje mistakungge hisastan aduhumuge dilatiwanje mi dilatikanka mistakungge hisasta denegatumge dilatiwanje mistakunna afu kurumuga mihunna goskokkan takkurewune mihunna maaf kurumuga maaf kurumi dilatikan badalu nuhifun dilatikan ehma dilatikama ki hama ekani mudalun kura kamenno kam bayan koddebani ehma dilatikama ki warattana wassech nafsuge dilatikama ki hama ekani mudalun kura kamenno ei ege teriya wannane enage riveti akhlaqu ane miha attaka bahatta ena gaage hunna madmolikama ena gaage hunna luifase hekam wes ei hama dilatikamge teriya wannane bay aneka attaka ena de wagutu kolwes ei dilatikam ehmegen ilmu erim ilmu ugenuga wes sababekkam galabba afwa kamen mi dilativu eka konekaka aneka mi fada riveti akhlaqu takaki kurige babuga argun men dikur ko fami wani ei Allah subhanahu wa ta'ala hazatun divwahi bayke riveti akhlaqaki rizqu fada argun men rizqu hodumattaka riyadu wal masake kurun enge halu rizqu wani liwwa fakam bay mihun akhlaq wais jehunima emihun ge gaga hunna bay nedve asartaw ais jehunima eba bune timanna men gaga harla fa hunna kantattake timanna men kaama fa zaman surat me aila ge sonna kameke misaka maruli ga dabay vejja manna men onna kameke me ruli ga noni enom ves payen akhlaq ga masala hunna bay kantattan ais jehunima mifada uzurtange badakka rangalu Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa hibayen e niyumaten e akhlaga ki rizqu ga devwa fa faden argun me rizqu hoda me kan ubune ehne livwa fa evani masake kure abadus ame gotan akhlaga ki ves ei amille miha ena gaga gosamalen hurajjiyama amilla tarbiyatu kuran jehe kamen ei ehem begenta kirtu qur'anu ga ya rasulullah sallallahu alaihi sunnatu ga riveti akhlaga ge mihunna thanaki ubafa evvesalega migotabbune uzurunu dekkene riveti akhlaqu gaye timanna menge tobiyatu ga hunna kantattake kemi nota timanna men kaama fen zaman sure da maginen dharma fahun ma kuriga darfas kolum fergen aisse hunna sifai ke harmen gaag hunnani komme kame kofa nubune wene henne rasulullah hadis korawani man yataharra al khaira yu'tahu heyo kantattan hoda mihaya libene kanta wa man yattaqi sharra yuqahu nubakan tattakun duruwan ule mihaka ekan tattakun duruwe bene hadis nabi sallallahu hadis kurabani innamal ilmu bitta'allum ilmaki ay ungedegen hode echike wa innamal hilmu bittahallum hilmu erikamaki wasai hilmu erikan hodan ulegen libena echike ema riveti akhlaqu ay masakke kofiyamu libena echbay mihunge gaga tobiyatuga rangalu nun akhlaq taken huradana ekam ay enage zimmaye ekan rangalu gota badalu kuram masakke kurun badal kura masay kura era Allah subhanahu wa ta'ala enaya ekamuge tawfiqu devwana ema migotum mifada riveti akhlaq ta daskur mattaka emme muhimu ekantan ei mikamuga mifada akhlaq ta bayan kurefawa foittakyun agun menge mi majli hakimi hama ekaman hassa majli hai ekaman takali fawa foten akhlaq bayan kurmattaka ema agun me mi foi kiyamun damwani
ආගොන මෙන්න අම්මීගෙන් ලිබේ කොම්මේ අහුලාගේ ලිබිගතුම මසකේ කුරාහාලු අදි බයාන් කොන් ඉන්සාරු දෙවේ කොම්මේ ගෝස් අහුලාගකුන් රක්කාතරුම මසකේ කුරාහාලු ඉබාබු ගාල් ඉමාම් අල් බුඛාරි දීලතික නංගන බාබු ගෙන්නවා ෆ හදීස් වස්වල ෆට්ටවාෆනි අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු ගහරින රිවායගෙන් බා හදීස් වස්වල කලේෆාන විදාල් බනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවිය ලයිස අල් ගිනා අන් කස්රතිල් අර්ද් فهي මුස්සදිකමකි ඒ මුදාගිනව මෙන් නෝනේ මුස්සදිකමකි ඒ දුනියේගේ එන මුදාගිනව මෙන් නෝනේ වියෆාරියා දඬුතක මස්දෝනිතක මි දුනියේගේ මෙන් ඉචිතක් ගිනව මෙන් නෝනේ මුස්සදිකමකි වලකින් අල් ගිනා ගිනා නෆ්ස් එහෙනස් මුස්සදිකමකි ෆුදුන්තරිකමකි ඒ එනාගේ නෆ්සුග හුන්න ෆුදුන්තරිකම हकीकत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिता बयान को देवनी हकीकत मुस्सदिकमगे हकीकत मुस्सदिकमगे हकीकत फारिक मी है को पर गिनन नार लिबे मी एक वेदान एकम एना के नफ्सु के एना फकीर का वेदान वरम मदु मुदालिबे मी एकम के वेदान एनो सेना की वर फुदुन तेरे मी एक वेदान हम एकी लिबे मिंबर गिनमुम नुवता लिबे मिंबर मदु वा कमेन्नो एम्मे गिनन लिबे मी हावस නුෆුදිෆ වරදාන එම්මෙ ෆගීරුන්ගේ තෙර මිහක මී ගින ලිබේ මෙම්බර කොන්නෝනේ මේ නෆ්සුගේ ෆුදුන්තරිකම මේගේ එච්චකි මුදාගෙන උමෙන් නෝනේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබනේ කුඩ මිම්වර ලිබෙෆා එන එමිම්වරම් ෆුද්දාලඤ්ඤා එන යකි මුස්සංජේ කිතම්මෙ ගිනෙන් ලිබෙෆස් එමිම්වරම් එන නුෆුදඤ්ඤාමු ඉතුරුන් එන බේනවඤ්ඤාමු ගිනෙන් ලිබුනසෙනකි ෆකීරේ ايم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني ابو ذر ودال وني قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه يا ابا ذر اي ابا ذر اترى كثرة المال هو الغنى تبا دكيغتوغا مدا غينومكي اي مسندكن هي مسندكمكي مدا غينوم هي قلت نعم تم كيف دنما في الله ورسوله هذه عمكو النبي صلى الله عليه وسلم سوال مكربني එකලෙක් ෆානු සහාබි බේකලුන් කිබෙන් රංගල ජවා බණ්ඩානේ කම බලාෆෙන සමාලුකන් ගෙන මට්ටක මොකෝ මිස්තකුන්ගේ තෙරේක මුස්සදින්න කීගින මුදාගලි ගින මේ එමෙ එකලෙක් ෆාන් ජවාබ් මේ දෙවණි ආයිකේ ආදේ එමෙ මුස්සදින්න කීගින මුදා තිබේ මිහුන්නේ قال එහිඳු ගාන අපි හදිස් කරබේ فترى قله المال هو الفقر තිබා දෙකේ ගොතුගා මුදාම දුමිහා කිහම ෆකීරන් හෙయ్యේ قلت نعم تم كيف دenne මේ ආයිකේ يا رسول الله يا الله رسول الله اهدنا نبي اساس حديث كره انما الغنى غنى القلب تناش هم كشبرهم فدون ترك مستندكمكي هيتوගේ مستندكم والفقر فقر القلب ادي فقير كمكي هيتوගේ فقير كم එනාගේ හිතුක ෆකීරු කමකි මුදා ගිනබුමා මදුමුගේ මච්ච බිනායෆවා කමෙන් නෝනේ කුරිගස් බුනේ ගොත වර ගින මුදා තිබේ මිහු එන්න සෙමිහුගේ නෆ්සුගේ ෆුදුන් තෙරි කමෙන් නෙම් මිහු උල මිස්තකුන්ගේ අතුක වා ඉච්චසන් අබදු හික්කියා මිහු උල කිතමෙ මුදා හොට්ටස් ඉතුරු බේනවා මේ හෝදි වරකන් ඉතුරුන් හෝදා හිවුන් එයි එනා ෆකීරු කමගේ අලාමත් එත්තා ඉතුරු බේනවානි නෙම්මි හෙත්තා එන ලිබේ මින්බර් ලිබුම ෆෝස් අදිස් ඉතර බේන වඤ්ඤා අගිගතුගේ නෆ්සු නුෆුදෙනි නෆ්සු ෆුදුන් තෙරි කුරුන් එයි මුස්සන්දි කමකි මිතාංග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවනි ඒකම එහෙම ඉතා බයන් කරවනි වලාකින් අල් ගිනා ෆින නෆ්ස් නෆ්සුගේ මුස්සන්දි කමේ එයි මුස්සන්දි කමකි එයි මුදා ගිනවමා මදුම මච්ච බිනායෆවා කමෙන් නූනේ මුදා ගිනවමා ගිනවගේ මච්ච මදුමගේ මච්ච බිනායෆවා කමෙන් නූනේ එම මිස්තකුන්ගේ mi nafsuge fudunterikan kanduwa ala de kamen ei mihun nabbelun hinafaharuga nafsuge izze nota nafsuge maccan ena fudunteri fawa mihekkan filuwa la nota ekange esifa kanduwa la ekkamaki ei ena avre mati fantige mihun nan ena visnu ehme mikamuge hallu bayan kora rasulullah sallallahu hadis korabani انظروا الى من هو دونكم تبامهم بلاشه تبامهم نبرن دشوغاتي بيمهن ولا تنظروا الى من هو فوقكم تبامهم نبلاشه تبامهم متي غتبي ديرونو فمبر متي ميهن فانه اجرد الا تزدروا نعمه الله عز وجل اي ما لائق وگم با گوتكه اي الله سبحانه وتعالى گ نيومتك تبا ನಿಯಮತ್ತಕ ಮೆದು ಗಾಫಿಲು ನೋಮಟ್ಟಕ ನೋತ ನಿಯಮತ್ತಕ
ei kudaichik gotuga dekividane henya numattaka tiba kuram bikamaki balam tiba vur dashu darajage me honnashe mati darajage me honna balanya Allah ge niumettak ena kariga aguhuri ichcha karnuwana ena kariga Allah ge hazatun ena lifawa niumettak ki kiha bod niumettak kan ena husas kureveni ena vur dashu ge me honnan ena belimaye e mitanga al-Imam al-Bukhari bayan kurabani nadilati kamaki ei musandi kamen nonkan musandi kamen non mudalun heda kurun ekani nonkan ei dilati kamaki ennamas dilati kamaki ei enage nafsu gawa dilati kankan enage nafsu ga dilati kam adin efoga al-Imam al-Bukhari ituru basfule gennawani Anas Gifanu ge basfule hama bayan koddwani mi rufiya faisa ekani nonkan mi dilati kamaki enage rulimadu kams anin mihattaka afu kurums anin miha kura nedeve goskantatta heyogotuga ena muamala kurun kitamme goskanta kurse evessama dilati kame enage nafsu ga honna dilati kame nafsu ge saaf kame ekam bayan kurwa Anas Gifanu gari hon riwayat gennawani Anas Gifanu vidalwani khadamtu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 10 sinin timan kale Gifanu diha harwadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam khidmay kurevime diha aharu khidmay kurevime ehennamawes fama qala li uffin ehnas timan kale Gifanuga uffuwes vidalu nume duwahakuwes kamaka hinhama jegen hinhama nujegen duwahakuwes evves kuda bahevves vidalu nume kamaka hinhama nujegen diha aharu khidmay kurevime Nabi sallallahu alaihi wasallam hijra kurbi dua Anas Gifanu ge mammais Anas Gifanu awal kurbi khidmay kuramatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalwani diharu khidmay kurbi me kame ga hinhamanu jegen duha kues ekichke vidal nowe uffes vidal nowe ei dilatikan wama qala li li shay'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu ekale Gifanu vidala nome timan kalefanu kame nukure vijjiyam tiba evene kame kurevvi namay nohe ekale Gifanu kame kuram beenuwa kame nukuri hingamanu jehe kametta beenuwa kame nukuddevima nota nukure munima duhakus nasave kiwege nukuri mi dilati kame al-Imam al-Bukhari bayan kuravani dilati kame enage hakku gane miha nukure ve kantakam afu kurmaki ei dilati kame efo vidalwani wala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu timan kalefan kame koffiyamo kiwe kan kurives nubunowe eves dilati kame e hinhamanu jehe kamen anna hindu ena dera bahe bunun ena ketteri wala kives ei nafsuge dilati kame hamai kane mudalun faisain kura kame nun kam mita al-Imam al-Bukhari bayan ko devani dilati kamaki eha mistakun kuda kushek kurevnas bay mihun hingamar jehum faal ko eg mahana ki enage nafsuge dilati kan neti bodati kantanga di bahata kudi kanta bahata ki bay mihun ki kiriya kuda kamen anem miha ki pen hingamanu je kan fenner munu matin ekan wagutun ege mi ma bodu kamen no adi kuda kudi kanka adi bodati kanta vijja ma kantan hunna ehma nafsuge dilati kamaki ei enage nafsuge honna madumolikam nafsuge dilati kamaki den efoga al-Imam al-Bukhari ha me babuga ituru basfule gennawani ham Anas Gifanu gari hon riwayat fa basfule ekale Gifanu vidalwani ha mikam dalil gennawa gotum قال حدثنا سماحة بن عبد الرحمن بن عصام بدالبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول نبي أنس رضي الله عنه بدالبي كنت من كلفان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما نبي صلى الله عليه وسلم في رحم كرباي فراتك كتب مهر الإمام البخاري دليل كدبن بين وني ديلتي نفسه ديلتي كما كيمي كان رحم كرنكا رحم كربا بكرك كيت القرآن قسمكم بيان كربا الله سبحانه وتعالى وحي كربا لقد جاءكم رسول من أنفسكم فيتبامهم كاريا رسولك ويستبامهم نفسهم عزيز عليه ما عنتم تبامهم داتي كان كلك فانا بربور كما كبه
harisun alaykum tebami hunna medu dahiveti ve hokantatta tebami hunna liyuma tebami hunna genne nabiy sallallahu alaihi wasallam ulumma nabadwes kambodu wani tebami hunna medu gaye harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim mu'minun nan ogateri rahum kura faratike mu'minun nan ogateri rahum kura faratike miha enage hituge rahum kurun ane muslimun na vumaki ei enage hituge oi dilati kamen ei dilati kamaki mistakun nameduga riveti gotuga muamalat kurun ei enage hituga wa dilati kamen ege idi kolo kantattakuga wa haruliyawun ei enage dilati kanneti nafsuge dilati kan ei nekkamuge alamaten ei misalaka agunen balama tigen komme beflaku es ebeflaku rahum kura farataka nota ebeflegge rahum kurebe farataka dilati wana automatiku nen misal kan algon men danna nota algon men na rahum kurebe farataka vejjiyamu ege zaatuga ena dilati vevene rahumuge sababun anna ichiki rahumuge sababun anna ichinge misalaka waran avigada duwahegga magocha mi huttani misalaka kaare miyaku hingafadaniko magocha ena kaar huttijjiya enan ekani ekan hallu kurma kiya dati kamen ei ekkala rahum hitugawa mihe vijjiya wagutun ena madu qur'an ena kan nuketna daaka muslimu ahadu kofe ei enaga rahum horejjiyamu den eya vidigen annane enan hiiterivuma enan heda kuruma enan dativejjiyama enan denje hecche dinuma ekkala rahum ge sawun ema rahum kuruma ki ei dilatikama magufahi kura kamen ei anen mihange hiiteri kodde kamen ei ema rahmataki ei anika adetere onna rahum ogater kamaki ei miha dilatikama wasil kodde kamen den efuga anas kifan vidal wani nabiy sallallahu alaihi wasallam ki rahum kurba farhatike wa kana la yatihi ahadun illa wa'dahu wa anjazahu lahu in kana indahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ga arham miha kunas nade ekalege faana kamaka wa'du kafwa kamaka ge nade ekamen egotan nufudda de gotaka mane ke ekalege faana ga arham aisiyam ekame fuddawa debbe nabiy sallallahu alaihi wasallam gari kame kagen aisinama fudda debbe nuwata wa'udu kurabbe yar misalaka kamakagen aisiyam duha kus nune kenugune wagutu ekan koddebe netijjiya wa'udu ve koddename e nabiy sallallahu alaihi wasallam ge dilati ge emme nihayatu ei wannetiyam fahum vis koddino nabiy sallallahu alaihi wasallam gari kamakagen aisiyamu wagutun koddebbe nu koddebejjamu wa'udube koddena kama kuriga sagon me mani kiya nabiy sallallahu alaihi wasallam gari miha ko aima ekale fan gari hoga ufulama ekale fan ufulla denama nama sekale fan e wagutuga vidan no men ufulla denama ke ekale fan ariyoga egadiga ebeflak ufulan sawari netima dannawani la ajid netiti man kale fanatu nu koddena kenuna uduru shala ehma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ariha miha ko ais kama kod bunefikam ga wanama ekame koddeve nuwata wa'uduve fahum kodden miga kuriga amon men kiyafwan hadise abu haysama ge hadis nabiy sallallahu alaihi wasallam mehman dar yada koddevi ansoriya bekale ge wahak khadimak beenuma wahaka dennevi nabiy sallallahu alaihi wasallam ki ke hadis kurawani timanna menge kariyan khadimun alun annane aima annashe wa'uduvi kame koddevwan kalek fan gari hoga edevejjiyamu ekame wagutun koddevwa evagutal netiyamu fahun koddena kama wa'uduve ei dilati kamaki den efa vidalwani wa uqimat salah namaz kamedde vejje itur wahake kiya devana skifan namaz kamedde wajaa arabi egadiga arabi ko isi fa akhadha bi thawbihi adi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge gamis kolga hipperiye agutan ais
adi denne faqala innama baqiya min hajati yasirun timanna ebote kuda kuda kamek kollam efa gamen me dini namadu fashambi mistoko me safutan edi awrabiya ko issa gamiyu ga hifa me dannawani allah rasulay kuda kuda kamen ebote nuko wa akhafu ansahu timan kare faanu timanna eba birugane ekan nukon ekan hadanati danati miharu beenme mikan kora den anas ke faanu vidala faqama ma'ahu hatta faraga min hajatihi e awrabiya ko gos ekan koddevviye e awrabiya ka ko gos nabiya sallallahu alaihi wasallam ekan koddevviye mi nafsuge deelati kamaki miharu vijja kine baani namadu gadiga kide kiriya gamailles veliyakas mawmum etibeni ruligada නමාදුව කියා තකති නුකියා අපට රුලි මතනු කර බේගොත එෆයිති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහු ගයි කලෆානු ගාමයි දෙවාෆ නමාදු කුරම් ෆෂම්බි ගාමයි දෙවාෆ හොට්ට අවරාබිය කො ඉස්කම කුබුනීම එකලිෆානු ගොස් එකම කොත් දෙවාෆ අයිස් දෙන් නමාදු ගායම් කුරම් ෆෂි අනස් කෆාන් බුඛාරි මුස්ලිම් ගේ රිවායතු ගන්නනි සහාබි බේකලොන්න නීදීජේ හොනේ නිදෙන් කාරි වෙෆයිති බයිබ්බේ කරන නිදුනේ ගඩිග ලස්වීම නමාදු එහ බයින් ඉල්මෙරි මිදාලවනි කමයි දීනුම ෆෝස් හාජත ජෙහිජියාම නමාදු ලස්කුරුම කි හුද්ද කමකේ ආ මුසූරේ ගොතුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාමෙන් නොස් දෙවානේ ආමුකොන් අන්න මිහු නාන්නනේ ආගොන මෙන්න මිහාරවනි කීනේ එන්න ගඩියෙන් හැම ජෙහි නුකොබ්බාෆිය නිමුනි ඉමා මිහා දෙක නා වරරුලි අස්තු හගීගතුගා නෆ්සුගේ දීලති කමකීමේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කන්තත්තක දිමාවිම හිත්තිරි කුරන් දස්කුරමකී ඒ දීලති කමකි කමෙත් දමෙ බොඩුවකින් අන්න ගඩිග අස්තු හගීගතුගා මීහුන් නවාණි එයා මිතාග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඉර්ෂාද් දෙවාෆා එකයි ෆානුගේ අමල් ෆුලුන් අනස්ගේ ෆානමි කියා දෙවි එකලේ ෆානුගේ දීලති කම් නෆ්සුගේ දීලති කම් නමාදු එකලෙක ෆානු කුරෙව්වි ඒ අවරාබි ඒ එදුණු කමෙක් කොද්දී නිමුනීමයි නිකම් මිස්නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ඉතුරුන් අස්සා උබේ කලුන්ගේ දීලතිකම් හිත්තිරිකම් එව්ස් බේකල කොච්චකේ විදාලනවා ශකුවා එව්ස් නකරප බයි බේකලුන් නිදි ජෙහෙගින් තාය ජෙම් ෆිෂි අනස්ගේ ෆාන විදාලන එව්ස් බේකල කොච්චකේ විදාලනවා ඒ හිත්තිරිකමකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එම්මෙ හේය නමූනායකි ආගොණ මෙන්නබ්බා අදෙන් එෆහුගා අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි ඉතුරු හදීස් වස්ෆලහ මිකම දලීල් ගෙන්නවනි විදාලවනි ජාබිර් ගෆාන් ගාරිහොන් රිවාවෙගෙන් වනි විදාලවනි මා සුයිල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෂයන් ෆකාල ලා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගාරිහුගා එව්ස් කමකන් නේදවේ නූනකේ බුනා ගොතක එකයි ෆාන දුහකස් කමෙන් නුකුත්තේ නමකේ විදාලනවේ ඒක මානේ නෝන් නුකුත්තේ කන්තත්තකන් උදුරු මුෂාල් නාලානේක කුරිකස් බුනවන ගත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුගා මීහ කොයිස් තන්නවනි තිමන් උෆලාදේශ එකයි ෆාන විදාලවනි තිමන් කලෙක් ෆාන අතකු නෙතේ උෆලානෙච්ච නෙතේ බුනමා නොකො නුෆුලේනේ බුනමා මුලින් තෆාත දෙකවෙන්නේ දුහක්වස් නූනකේ නුකුත්තේ නමකේ විදාල නොවේ කොත්තේ නෙතිජ්ජියාමු කොද්දෙවේන හින් ගොතෙන් හොදා දෙබ්බා ඒ කුරීගා අමන මෙන් බානි හිතුරු හදීස් කියාවා නබිය සස් හමි හදීස් වස්ෆලෝගා එකලෙක් ෆාන විදාලවනි කීකේ එකයි ෆාන විදාලවනි තිමන් කලේ ෆාන අතකු නෙතේ උෆලා දෙනෙච්චේ එහෙවෙනි මිවෙනි මිහෙගේ කාර්යය දාශ මගු දක්කාද ඒ දීලති කමකි කොම්මෙ ෆාරක අතුගා ඉච්චි උන්නා කනුජේ නෙතස්වස් දීලති වේනේ නෙතස්වස් දීලති වේනේ එම මිතාග බයන් කොද්දෙවණි ඒ වාහක දෙන් එෆෝගා ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිබාබු නිම්මවා ලබ්බණි ෆහු අසර් වතෆහු හදීස් වස්ෆලු මිගෙන්නවණි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අසහාබේ කලුන්ගේ බයෙන් අසර්ත නේ විදාලවණි අන් අබ්දුල්ලාහ් බන් සුබෛර් විදාලවේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අඹයම්බි කමලුන්ගේ දීලතිකම් බයන් කරපු නේ විදාලවණි ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسامة وأسماء تمن كليك فان ندكمي عائشة رضي الله عنها يا أسماء كليك فان أخت أسماء رضي الله عنها فرنديلتي بيكون ندكمي تمن كليك فان وجودهما مختلف
mi debe kamanunge diratikama ki tafatu de diratikama ke amma aishatu ge far danne fakanat tajma'u shay ila shay kale faran echel ekamana echel libeje kam gawana ma jama kurawwa wagutun heda ennu kurawwa etkole libunima jama kurawwa hatta idha kana istama indaha qasamat dem tankole libefawa minbaru ginavelima ginain heda kurawwa wagutun heda nukurawwa bahattawani jama kolla fa den heda kuraw wa amma asma ekam asma danne fakanat la tumsiku shay'an lighad ekal manan echel libejja madama kannu bahattawai wagutun heda kurawwa hema dira tibumuga tafatu eki miho eki bekalunge eki goin hori Aisha radhiyallahu anha ge waha kamita bayan kurmane ekamana wagutun heda kurawwa wagutun jama kuffa heda kurawwa rangalu echaka wawarge etkole jama velima ane mihade eves rangala gote hama egota asma ge faanu asma ekamana kanta kurawwa go eves rangale ei libunima madama nubahatta heda kurabane libunima madama nubahatta heda kurabba aden efa al-imam al-bukhari gennawani mi baba vidigen mige idikolu babu shuh dahi kam bayan kurawna bab dahi kama ki kobaka dahi kama ki kuri gabuna bibuna uno nafsuge dilatikamge idikolowe dahi kam mita bayan me kurawani eme furtama dilatikamge maikam bayan kurama faw dem mege idikolo sifa dahivetikamge no bakam bayan kuddemu mattaka mitanga mi basfolo mi babu gennawafani vidalawani abu hurairah radhiyallahu anhu gariyun riwaye gemmani kalifan vidalawani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu hadis kurawwe la yajtami ghubarun fi sabilillah ودخان جهنم في جوف عبد أبدا الله کے مگوگا ہنگرام اللہ کے مگوگا ہنگرام کو جہاد کرائرگا ہرفس مرافی میہکا ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ادی نرکاگے دومگے اثرن ایناگے اتر ہٹکا ನುದಾನೆ ಮಿದೇತಿ ಜಮಾನುವಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ಮಗುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಂಗ ಸಾಬಂ ಹಾಶಿಗಂಡು ಎತೆರೆ ಹಟ್ಟ ಹಿರಫುಸ್ ಕೊಸ್ಸ ಹೊರಿ ಮೀಹಕು ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ದುಮೆಂ ಏನಾಗೆ ಹಾಶಿಗಂಡು ಕಣ್ಣು ವಣ್ಣ ಮಾನಕೇನ ನರಕೈನ್ ಸಲಾಮ ಇವ್ವಾನೆ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಂಗೆ ಮಾಯಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿಮ್ಮನೆ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಂಗೆ ಮಾಯಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಮನೆ ಏಫದೆಂ ವಿದಾಲ್ವನಿ ಹಮ ಏಫದೆಂ ವಲಾ ಯಜ್ತಮಿഉ ಶುಹ್ಹ ವಲ್ ಈಮಾನ್ ಫೀ ಕಲ್ಬಿ ಅಬ್ದಿನ್ ಅಬದಾ ಆದಿ ಮೂಮಿನೆಗೆ ಮೀಹೆಗೆ ಹಿತುಗ ದಹಿಕಮ ಈಮಾನ್ ಕಮಾವಸ್ ಜಮಾನುವಾನೆ ಮೀಹೆಗೆ ಹಿತುಗ ದಹಿಕಮ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ ಮೀ ಜಮಾನುವಾನೆ ದೆ ಸಿಫಾಯೆ ಮೂಮಿನುಂಗೆ ಸಿಫಾಯೆ ನೂನೆ ದಹಿಕಮ ಕಿಯೆ ಮೂಮಿನುಂಗೆ ಸಿಫಾಯೆ ನೂನೆ ದಹಿಕಮ ಕಿ ಹೆಮ ಕೀತು ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವನಿ ವಮನ್ ಯೂಕ ಶುಹ್ಹ ನಫ್ಸಿಹಿ ಫಉಲೈಕ ಹುಮುಲ್ ಮುಫ್ಲಿಹೂನ್ ವೈ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎಮೀಹೆಗೆ ನಫ್ಸುಗೆ ಹೊರಿ ದಹಿವತಿಕಮ ಮಿಂಜುವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಕಿ ಏಯಿ ಕಾಮಯಾಬವಾನೆ ಮೀಹಕೆ මිතාංග රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නෆීමි කුරබ්වනි ෆුරිහම ඊමාන්කම් එනගේ ඊමාන්කම් එක්කො ෆුහෙවිගෙන් දාවාහකෙන් එනගේ දහිකම් අල්ලාහන් ආලකම් කුරුමුග බොඩාවා හිසාබ ගොස්ෆියා එනගේ ඊමාන්කම් එක්කො දානේ නමස් මිතා බයා මි කුරබ්වනි වාජිබුගෙන් වා ඊමාන්කම් මුගේ අහුලුවරියකම් එනා නුවානේ අස්ලු ඊමාන් එනගේ ගිබයකම් ෆිලායි නොදානේ නා මුර්තද්දුවා ෆදා අමලෙන් නොකරණිහි එහෙන්නම ඊමාන් බෙහුන්න මීහෙගේ ගාගා හොන්නම් වාජිබුවා ඊමාන් කමේ නුහුන්නානේ දහි මීහෙගේ නුහුන්නානේ වාජිබු ඊමානේ දහි හාරතුගා එන හුරියා හිඳකු දෙගේ ෆෝගා ඉමාම් අල් බුඛාරි මිබාබුගා ඉතුරු බස්ෆලෙ ගෙන්නවනි අබු සঈද් අල් ඛුදරි ගාරි හොරි වාවෙ හම ඉෆත බස්ෆලෙ අබු සঈද් අල් ඛුදරි විදාලවනි عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربية خصلتان لا يجتمعان في مؤمن देखा में मुमिन के गागा जमा नुआने देखा में मुमिन के गागा जमा नुआने ऐ البخل وسوء الخلق दाही खमा नुबा अखलाक मिदसिफा मुमिन के गाया को हुन्नाने मुमिन के गाया को
nuhunnane eha migem mes engecheki migem mes dalilu mikurani ima mu'mine ge gaga honnam wajibu wa mu'min nota imanul wajibu iman kamen nuhunnane midasifa horajjiyam ekamako imanuge aslu iman kamon beerono kiriya iman kan honna minbaro mi heggaga dinum beerono aran horedan ehna mes iman kan itura furihama wa wajibu minbara adi iman kan egemacha furihama kodde minbaro uniyafa mi heka shewani midasifa mi heggaga horajjiya ei dahikama nuba akhlaq horajjikamuga wanam den ilmerin vidalwani ari bahuga al bukhulu beenu kurani dahi muge maanaga hama egota ashuh beenu kurani hama dahi kamuge maanaga ekam ko mide kamuga kuda tafatin ule shuhaki enaga amile nafsuga eba shuh dahi kamaki ei enaga nafsuga eba dahi kamaki ei bakhulabure ma mati daraja gawachke shuh hurajjiyamu efata mihe ko esifa kurebeni ena muda hodan ha fori hunna eki goikkotum muda hodan ena masike qur'an eya ekko dahi mihe hodan evaran ule libunima dahive ekamaku bakhiru kamaki ei eha badan hoda kannule ekamaku ena atuga hunna icche mi hunna den dahi mi hun ei bakhir ege ma mati darajain ei hodan ha fori hurefa libunima dahibun ema ilmerin bayan korabba mi dekamuge huri farago aden hori babta inshallah hadi me babuga ituru hadith asfurta ga bori ganna wafa ebatan inshallah de ganna duwa he gagon men kiyani duwa ki Allah subhanahu wa ta'ala alam minnaki hewbas saha hewbas qabul quraba ikam galibum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh